Zombie apocalypse. Gdje si ti? Evo u kući. Aj, popni se kroz stepenicu, čekam ti, popni se kroz stepenicu gore, haj vidim, daj vam. Aj vam. Ovdje nas isto može ubiti čas poslije. Sakri se ovdje. Baš te neću vidjeti. Gdje su se nas prate sad? I kod nas. Ne vredi, pomeraj se vama, ne vredi, tu su svi sad. Aj vam. Aj. Aj vam. Au, tu je negdje blizu. Sakri se vam u ovom ćošku. Evo ga, tu je, si vidio ono njegova. Sad čim bude ovako, čim bude ušao ovdje unutra, odmah izleći napolje. Da vidim da li je tu negdje blizu. Svega ne vidim nigdje, evo. Ovo je neki glupav. Evo ga dole. Da, no, ne vidim ga. Ja samo želim. Ne, to je sobi. Aha. To je. Ajme naprijed. Sam tu kod vrata. Da ga vidim. Ovog klovna nema nigdje, glava. Mi njega tražimo, ne od nas. Ono, Gdje je? gore na stepenici. Evo ga, pored mene, prolazi pored mene. O, dobro je, mene ne vija više. Evo ga, vija opet me. Mene vija. Evo, ubio me. Kako je tako brz? Prebrz je. Jel tebe ubio isto?